umva icyo Donald Trump yasubije muri press conference ubwo yabazwaga iby'imyiyereko karundura ya gisirikare yateguwe n'Ubushinwa n'imyiyereko yitabiriwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ndetse na Kim Jong Un perezida wa Korea y'Amajyaruguru. Amasezerano menshi y'ubucuruzi nakoze yabayeho kubera imisoro. Ibyo bitanga imbaraga zikomeye mu biganiro. Izo mbaraga twazatswe n'urukiko rukorera mu nyungu z'ibihugu by'amahanga kandi ari byo bisaba gufashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe bamaze imyaka 40 batubangamira. Niyo mpamvu dufite ideni rya trillion 38 z'amadolari. Ariko iryo deni ntirizamara igihe kirekire niyo batwemereye gukora ibyo abantu bose bazi ko tugomba kuba dushoboye gukora. Bwana Perezida, indi ngingo mu gihe cya Biden mwahinduye ni uko mwashyize umukono ku itegeko rishyiraho ko inyubako za Leta zongera gukoresha imyubakire y'umuco wa kera. Kuki mwabikoze? Dushaka inyubako nziza, gusa ubwiza buri mu maso y'ureba. Nabonye raporo nyinshi z'abanonosora inyubako, ngenzi byinshi muri byo kandi nakiriye raporo nyinshi nziza, ariko hari n'inzu ntashimye zahawe amanota meza, kimwe n'inzu nziza zahawe amanota mabi. Ariko icyo dushaka ni ugushyiraho urwego rwiza, tugashinga ibintu bifite agaciro. Mu myaka 50 ishize abantu bifuzaga ko White House igira ahantu h'ibirori. Ubu turi kubishyira mu bikorwa mu rwego rwo hejuru, dukoresha abahanga mu myubakire. Ni ibintu bishimishije. DC nayo turi kwihindura ahantu heza, gukuraho graffiti, gushyira amabuye mashya mu mihanda, gusana imiyoboro munsi y'ubutaka yangiritse. Mu ntera ya kilometero 20 uvuye kuri White House, ahantu hose hazaba hameze neza hatarangwa ibyaha. Muzongera kwishimira Washington D.C. Bwana Perezida, Ubushinwa burategura ibirori bya gisirikare bikomeye aho Perezida Putin na Kim Jong Un bitabiriye. Ese mubifata nko kubahangara? Oya na gato. Ubushinwa buradukeneye cyane kurusha uko twebwe tubakeneye. Umubano mwiza na Perezida Xi kandi urabizi, nta mpungenge mfite na busa. Byongeye mu byumweru 2 bishize najyanye inama nziza na Perezida Putin. Tuzareba niba hari ikizabivamo. Nibitagira icyo bitanga tuzafata indi nzira. Uyu munsi muri California urukiko rwavuze ko kohereza abasirikare ba National Guard i Los Angeles byari binyuranyije n'amategeko. Mubyumva mute? Yego, byari ibyemezo by'umucamanza w'amahezanguni, ariko ni ibintu by'ingenzi cyane. Well, it was a radical left judge, but very important. Iyi press conference yari yategurijwe abanyamerika n'isi yose izi ko Donald Trump ari bugirane ikiganiro n'itangazamakuru mu biro bye White House. Amasaha yarageze rero, igihe amasaha agomba gutangiraho, Donald Trump yaje akereweho iminota 40 ku masaha yari yatanze. Ibyo byatumye n'itangazamakuru rikeka ko Donald Trump koko yaba arwaye cyane, kuko yari amaze ubundi minsi 4 atagaragara mu ruhame ndetse adakoresha imbuga nkoranyambaga. Donald Trump ni umwe mu bantu bazwiho gukoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwe yise Truth Social. Ntabwo ashobora gushira amasaha 5 Donald Trump adatwitinze, nayo ni menshi. Kumara umunsi umwe rero, iminsi 2, iminsi 3, iminsi 4, abantu batangiye kumubika bati perezida wacu ararembye, abandi bati yanapfuye, ahubwo White House nigira itangariza abanyamerika ko Trump yamaze gushyira mu mwuka. Ibi rero abibajijweho yabanje gusa naho atabyemera, gusa nyuma aza kwemera ko ari amakuru y'impuha kandi ko uwabivuze uwo ari we wese ari umwanzi we, ndetse yikoma n'itangazamakuru ko rigira uruhare mu kumwangisha rubanda. Trump akomoza ku bitero bikomeye by'Uburusiya na Ukraine ubwo yari abajijwe niba hari icyo yiteguye gukora cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko
yagiranye ibiganiro byiza na Vladimir Putin muri ntara ya Alaska, avuga ko ari byinshi bemeranyije, avuga ko kandi ategereje ikizabivamo, gusa ati nihatagira ikibivamo nibwo tuzashaka ubundi buryo, tuzahitamo indi nzira yo gukoresha. Abantu bategereza bati ese nibitagenda uko Trump abyiteze bizagenda bite? Uburusiya nanone bushinja byinshi mu bihugu by'i Burayi kwenyegeza umuriro gutuma Ukraine itemera ibyo Uburusiya busaba. Bakavuga bati Uburayi bwakagombye gutuza niba budashaka nabwo ko intambara ikururuka cyangwa budashaka gukomeza guhangana n'izi ngaruka z'intambara, bukabwira Ukraine ko igomba kutezuka ikemera ibyo Uburusiya busaba. Trump rero yavuze ko amaze kwiga byinshi muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ati rero mutegereze muraje mwirebere. Ni ikintu abantu benshi batabashije kwakira neza icyo Trump yavugaga, ariko abenshi bakavuga bati Trump mu kuri arashaka iyi ntambara irangira. Atariko nanone abangamiwe n'ibihugu by'i Burayi, kubera ko biriya bihugu byo muri European Union ntabwo bishaka ko Uburusiya bwigarurira buriya butaka. Kandi Trump nawe yavuze ko Uburusiya buri strong, bufite imbaraga za gisirikare kandi bufite n'ubushobozi bwo gukomeza kwikorera intwaro ku buryo iyi ntambara ngo bayirwana imyaka utabara. Akabona none Uburusiya butemera guhora biriya bice, kandi nabyo yaganiriye na Putin. Putin yabimwumvisha ati Ukraine igomba guhora turiya duce. Na Donald Trump nawe abyemerera Putin, ahubwo igisigaye ni uko babyumvisha Ukraine. Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga ko ibiganiro byahuje Trump na Putin ngo ari ibiganiro byamuheje, kandi ari wakabaye uri ku ruhembe rw'imbere mu kujyana ibiganiro na Trump. Ibi byatumye Zelensky asaba Trump ko haba indi nama ya batatu, gusa Putin arabyanga. Avuga ko kugira ngo ahure na Zelensky hagomba kugira ibikorwa. Ati Ukraine igomba kugaragaza intambwe yo kubahiriza ibyifuzo by'Uburusiya. Ati ibyo yenda bizagira aho bikunde, kuko umuvugizi wa Kremlin yavuze ko umuhuro w'abakuru w'igihugu hagati y'Uburusiya na Ukraine ari umuhuro ugomba kuba, ariko ukaba ari nka final phase, nk'ikintu cya nyuma, yenda nka nyuma yo gushyira amasezerano mu bikorwa cyangwa se mbere yo gusinya ku masezerano, ariko ngo buri kimwe cyose cyamaze kurangira. Bishatse kuvuga ko Ukraine izaba yarahaze ndetse n'ingabo zatangiye gutahurwa, intambara itagihari. Icyo bazaba biteguye ni ugushyira amasezerano, niko umuvugizi wa Kremlin yavuze. Muri press conference Donald Trump yaboneyeho gutanga announcement, ni itangazo amenyesha abanyamerika ko agiye kwimura Space Command, ni ishami ry'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Space birumvikana zifite ubutumwa bwo gukora ubushakashatsi ku isanzure, haba ku byogajuru. Ni ishami rikorana na NASA y'abanyamerika, ni ikigo gishinzwe iby'isanzure, haba harimo gukora indege z'intambara, haba harimo gukora ibyogajuru bya gisirikare bigenzura ikirere, bikaba byatata ku rwego rwo hejuru. Iri shami rero ngo Trump agiye kurivana i Colorado Springs, noneho aryimurire Huntsville muri Alabama. Ni icyemezo Biden atakozwaga, ariko Trump yamaze no gushyira umukono ku kwimura uyu mutwe udasanzwe w'ingabo, cyane cyane twavuga ngo zirwanira mu isanzure, ngo kubera ko aha Huntsville muri Alabama ngo ni ahantu mu kuri hakora ibigo bitandukanye bikora ubushakashatsi ku isanzure. Ati rero kwimurira
uyu mutwe w'ingabo nanone ukora ubushakashatsi ku bijyanye n'isanzure ati ni ikintu cyiza, ati no guteza imbere ubushakashatsi, ati n'uriya mujyi ati ni ahantu cyane hakorerwa ubushakashatsi, hatangirwa n'amasomo menshi ajyanye n'isanzure. Ati rero ibyo ni icyemezo nafashe cyiza kandi gikwiye ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump nanone muri press conference yatangaje ko agiye kohereza imbere mu gihugu, ati rwose twiteguye kohereza ingabo zo mu rwego rwa National Guard mu mijyi ikomeye nka Chicago, ati mu rwego rwo guhangana n'imyigaragambyo, imidurumbanyo, ubugizi bwa nabi ndetse n'amagangs n'amatsinda atandukanye y'amabandi, kubera ko Chicago ni hamwe mu mijyi igaragaramo urugomo, kurasana cyangwa no kuraswaho kwa hato na hato bikozwe n'amabandi cyangwa n'abaturage. Trump nk'umuntu wibona nk'umucunguzi mu kugarura amahoro, dore ko yanatangaje ko agomba guhabwa igihembo cya Nobel. Ati dore deal yo muri Congo, igihe abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga wa Congo n'u Rwanda bamaraga gusinya amasezerano, akavuga ko yahagaritse intambara yahuje Ubuhinde na Pakistan yamaze iminsi 3, nubwo benshi bavuze ati hano Trump rwose ni ukwikina, ntabwo ari wahagaritse iyi ntambara. Aravuga ati tukora izindi deal, ati ngiye guhagarika intambara Ukraine irimo n'Uburusiya, ati kandi ibyo byose ntibazayibona ngo bampe Prix Nobel. So Trump rero ushaka Prix Nobel arashaka kwigaragaza nk'umwe mu bantu bashyize imbere umutekano ndetse n'amahoro no gukora ibikorwa by'agatangaza kugira ngo agarure ituze mu kuri ahantu byagaragaraga ko hatari ituze. Trump nanone yakomeje gutangaza ko igikorwa cyo kurwanya amatsinda y'amabandi yo muri Venezuela ari igikorwa cyiza kandi cy'intashyikirwa, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati izakomeza kubikora. Ati ingabo zacu zishe abantu 11 bari batwaye ubwato, kandi ubwo bwato bwari bwuzanye ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati n'abantu beza ingabo zacu, ati kandi zirimo gukora akazi keza cyane. Ni ikiganiro rero cyari cyitezwe, ni ikiganiro mukuri kitavugiwemo ibintu bihambaye, kuko abanyamakuru bari bamuteze cyane cyane kumubaza ku bijyanye na Shanghai Cooperation Organization, atigeze agira icyo avugaho, ariko mu kumubaza iriya massive parade y'Ubushinwa mu kwibuka imyaka 80 ishize Ubuyapani buyamanitse cyangwa se butsinzwe intambara ya kabiri y'isi. Iyo parade rero yari yitabiriwe na Vladimir Putin ndetse na Kim Jong Un utaragaragaye muri Shanghai Cooperation Organization. Gusa nanone iri tsinda rya batatu ni itsinda rikomeye, kandi uwo ari we wese yabona ko riteje icyugazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko ni ibihugu bitatu byombi bikomeye muri Aziya ndetse no ku isi, kandi ni ibihugu bifite intwaro kirimbuzi. Kwishyira hamwe rero bisa naho birwanya uburengerazuba by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kuntu abanyamakuru batari mubaza ibyo ngibyo, ariko we yatangaje ko ntacyo bivuze, atabibonamo challenge iyo ari yo yose kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahubwo leta yivugira ati Putin twajyanye ibiganiro muri Alaska kandi ni ibiganiro byagenze neza. Bamubajije kuri Xi Jinping ku bijyanye n'iyo parade, aravuga ati ati mfitanye umubano mwiza nawe, ati kandi nawe urabizi. Ubwo yabwiraga umunyamakuru, nubwo ngo biriya nta cyabaye, ariko nanone isi yose izi ko atari ko bimeze, izi ko West idatuje cyane cyane kubera umubano wa biriya bihugu byo mu burengerazuba birimo Ubuhinde bwabashije kwihagararaho, dore ko ngo Trump yashizeho ziriya tariffs ze, azi ko Ubuhinde mu by'ukuri ari igihugu giciriritse kitarifasha cyane mu bukungu, azi ko kibupfukame kubera ko cyari igihugu gisa naho kiri netre,
itagaragaza uruhande cyane ndetse yenda kwinjira muri BRICS, ariko nta yindi move ikomeye, nta kundi kwigaragambya Ubuhinde bwigeze bugira imbere y'ibihugu by'uburengerazuba. Bari bazi ko rero Ubuhinde bugiye guhomba byinshi kubera iriya misoro muri tariff plan za Donald Trump, ariko siko byagenze, dore ko Ubuhinde ejo bundi Modi yatangarije Putin ko yiteguye kongera ingano ya peteroli bakuraga mu Burusiya. Ni ibiganiro bya babiri bagiranye ubwo bari mu modoka bajya ahagombaga kubera iriya Shanghai Cooperation Summit.